Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga, anak katawang pong Kakuswelo, Keti Pampanga. Maya po tubo ka balen? Nanong gagawan nyo kanyan? Maugto na kayo o painawan na kayo kayari yung mengan? Ya ko po ay ni nano pata, makipagkwento ko pa mo po kaya kayo kawa maugto kayo ne? O kung naman po yung gawan nyo kayong kaurasan ay ni. Live na live tamo po kayong CLTV 36 channel, kayong Free to Air TV. King official Facebook page sa po ng CLTV 36, CLTV 36 official. Makanyan mo naman king CLTV 36 YouTube channel, CLTV 36 official. Yan mo naman. Nano pata, ibyeho kaya kayo, ing balitang mga kapalyari, Keti Pula Bad Kapampangan. Nano pata, ing amanong siswan, ang poing kulturang Kapampangan, ing kikatamang gambulan, ampong pagmasabalan, ngening aldob na po ning Webis, 5 na po ning Oktubre. Makiabi ako po keng kwentuhan. Kaya pong Facebook Live damo, magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo, ne? Birthday, binyag, debu, nano yaman po yung pag-greetings yun nung buriye pong pabanggit na talagang kaluguran niya yung asawa yun o yung crush yun, buriye niya yung aminan. Basan tayo po yan kung kikatawang programa hanggang mayarya pota. And value po, siyempre, atin tamong bida. Ngening aldong nga iti, ninorin bida ngening aldong nga iti, mi para laki katamo, basan tano mo. Yan. O yan, nangamanan kayo. Birthday na pong Ma'am Monet Palabasan. Ma'am Monet, talagang mi paintagon na rin lobo ning graphics mi. Yan po yung lobo na ng picture mo. Sana masaya ko pong yan yung birthday you. Nung ating kong sobrang pansitan pong Shanghai, kayo na pong bahala. Happy birthday, Fe Parungaw! Ate Fe, palagi ko yung greeting sa ini. Manibatan niya po king kana akong partner, i-Jenalu. Ote ako pala banggit nandin, at akong dilin eh. Tutuking mi birthday. Ay, ni happy ning asawa na ning dati tamong kayabe kening CLTV Jaja. Angelica Simpao Senyo. Happy birthday, Sir Roy! And sana masaya kang ining birthday mo, nanong tao mo. Birthday na naman, Al Francis Limiak Antigo. Baliho, anyang may kalabas na Paromingo. Talagang dening bayu tamong birthday celebrants ne. Talagang tugi-tugi yung birthday da ring Antigo, ha? Happy birthday ka ring Antigo family, ha? Karing may kalabasan na Aldon, eh? Imagine mo tin lang hanggang ngayon ating mag-celebrate birthday ka rela. Happy birthday, Ma'am Marjorie Alfonso. Ma'am Marjorie, siguro may pagaling magluto king kayang tawo. Kaya po medyo matipid dya po yung kayang timan, king kayang letrato. Ninong tutuging mag-birthday. Ay, ini. Iya po birthday ini. Ne. Happy Teacher's Day. Karempong talaturo ning Santa Rita, Minalin,
Elementary School. Nino kayang ginawa kayong graphics sa inyo talayang space itang elementary school, one word ya. And syempre, nga metong po kareng talaturo Kenny, apin po yung inda na po ning kaya kaming kayabe Kenny CLTV 36. I-mother na pong Maika Palma. Maika, na yung lagi mother mo, bakit nangabanggit tayo? Ma'am Monica, happy Teacher's Day. Mula noon hanggang ngayon, Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Ay ni! Happy 4th birthday, Baby Hope! Talaga naman, Baby Hope! Dagol ka sanang healthy, ne? Dagol ka sanang ating takot king Diyos, ne? Malugod king kekang pamilya. Ampong siyempre, biyasa kalupa ning kekang Mama Jara. Sana masayahang ining birthday mo, Baby Hope. Miglibre ka kanong spaghetti ang pong Shanghai King School mo. Nung ating sobra, di na niya kanoy Henry Huanta. Happy birthday, John Person David. Talaga naman, John Person, pinanakamban mangin itong inaanak kinien, eh. Ini man minalawat king itsura ko, lamang kumong adwan pulong dilo kaya, John Person. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings kaya ka. Palagay ko, o ini, karakal na rin birthday ngayon, eh. Happy birthday, Chinky Manarang. Chinky, sana masaya yung birthday mo, kaya bening kaya kang pamilya. And syempre, nung magtao kayo, hanggang kumbiran ng importante, masaya kayo and masalese yung kabilyan ng kaya kong pamilyang Genesis Manarang. Happy birthday, Chinky Manarang. Uy ni! Happy 20th anniversary. Meron nga po ka rin member sa po ni KBP Pampanga Chapter, GNN TV 44 o One Media TV 44 Pampanga. Imagine nyo, 20 years no palang mag-broadcast ng kaya katamong kayabe. King pamaggusal, king broadcasting. Sana lumwat kayo pa, king industriya ngayon ni at makapamiyo ko pang miyaliwang balita at impormasyon para ka rin kaya katamong kabalin. Happy 20th anniversary, GNN TV 44! Happy 16th anniversary naman, King Punto Central Luzon. Meto nga po yan ka rin kaya katamong news dailies, Diaryo, Keti Local, and kalupa na po nga banggit ko nandin, sana magtaglus-taglus pa, yung pamayong balita, ang pong miyayaliwang kaganapan, ne? Miyayaliwang events, activities, Keti Central Luzon. Happy anniversary, Punto Central Luzon. And po ating kayo pong share tungkol kay katamong question of the week. Abanggit ko po na po, anyang atyo po yung partner ko, ay Jenna Lu. Alayo po kasi Jenna Lu ngayon eh. Ako po bigaga nakaadwanak man bilang. So, Jenna Lu po medyo magpainawaya pa, mag-beauty rest siya pa para bukas. Uling bukas ako naman po yung ala. Nano yawarin kaya katamong question of the week? Describing asawa mo, King Kapampangan. I-comment siya po yan kaya katamong Facebook page at basan tala po rin kaya kayong komento. Nano kaya yung sabihan yun Siyempre, dapat masanting nga yan. Uling malagod ko kaya kayong asawa. Pero king party na po ng programa tamong eni. Oray na po rin kaya katamong balitang balen, balita, Ketipula, buat Kapampangan. Maragulya ka nung sa pinglokal ekonomiya rin pong miyaliwang kaganapan, anti mo po yung Giant Lantern Festival, ang po yung Sinukon Festival. Kaya naman nasa na ning metong business leader Ketiking Pampanga, maging lang institusyon din ng pamagselebrang areni at dali na lamitok ng bangkanita dakal na ring aso pagking business sector ang poring talapagobra. Ayon po yung report.
Nung manton kang masanting nga pasal at manyaman na pamangan, metong yung Pampanga karimani muna king listahan. Bukod pa ken, siksik liglig lamo naman din kaganapan na malyaring tagunan kaya ti probinsya. Antimorin panayang kapiestan katuklunan ng Disyembre ing sinukwan at Giant Lantern Festival. Bukod kin dakala papasyaring anti kanining okasyon, maragol lamo naman kanoing impact da rin ikin lokal ekonomiya, agpangkang Rene Romero metong karing direktor na ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. These events are very important in our community. They draw tourists, and in fact, businesses are beneficiaries of these events. No? Kasi kapag merong ganong mga events, marami bumibili ng mga products and services of the small and medium enterprises, including our large industries like SM and the Robinsons and the rest. No? Base kin datos na ni San Fernando PNP, miras laki nga 10,000 katao nin tinagon kin Giant Lantern Festival niya milabas ang banwa. Mamasa na ni Romero na emitok nang isuporta daring memalen at ni lokal kapanibalan daring makanining aktibidad. So I hope the community and the people will continue doing these events for our local economy and for our people. And we hope that PAMCHAM will continue to support this. Samantala, marapat yung one-week celebration na ng Sinukwan Festival manipat December 2 hanggang December 8. Kabang midaon naman king December 16 in Giant Lantern Festival. Kaya Beliana Kanilaw, yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, makasadya na kayo kanya, no? Malapit niya mo po yung Sinukwan Festival ng po yung Giant Lantern Festival. At nung ako po makasingit kim pong Robinson Star Mills kang December 16 kim pong aldonan ng Giant Lantern Festival. Siyempre, ayal benye pong live yan, kini po keng CLTV 36. Uling ita mo po yung official live broadcast partner for the past 16 years ng Giant Lantern Festival. Samantala, pasibayo yung marapat ngayong Oktubre, ing likha ng Central Luzon, nung nuka rin sa lilareng miyayaliwang pagmaragula produkto na ning kiyakatamong reyon. At uling pinayniing 25th anniversary na ning mesabing event, asahan kano na mas engrandiya ining agpangking Department of Trade and Industry, pong balita ibene pong JM De Jesus. Kilob na ning may gitadwang dekada, miyabe-yabe la rin miyayaliwang micro, small and medium entrepreneur o MSME kay ni Region 3 king ligha ng Central Luzon Trade Fair. Metong yakanuini ka ring programa na ning Department of Trade and Industry bang aso panday mga lating negosyante ay pasaliring karelang produkto. To bring them to the mainstream market, to give them the avenue to gain institutional buyers, regular buyers, which will generate sales and income from them. And also we would like to make our local products be more viable in the market. Miras laking mahigit dinalang MSME manibat Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Ampong Zambales, ding mikyabe king likhaning Central Luzon na niyang milapa sa banwa. Minabot naman king mahigit 12 million pesos ing karelang penakitan king event basic in datos na ning DTI. Agpakang DTI Region 3 SME Development Chief Warren Serrano, asahan na mas maragulya ing likha ng Central Luzon ngayong 2023 uling apin nini ing 25 banwa na ning trade fair. Rening kaya katamong MSMEs, pagkasya tala uling 159 la. Aluwang ito, rening ngeni, mig-develop nung masalese, ren karelang products na kayang kilub na ning mabanuang OTOP, One Town One Product, Next Gen Program, apasanting tanala, niyaretang karelang produkto. At ino man kanong miyayaliwang produkto pag maragul ding MSME, maribat ka rin miyayaliwang probinsya. Siyempre, Aurora, Galing, Bataan, Natural, Tarlac, Lab, Pampanga, they have their own brands and they will be carrying this in the Licano Central Luzon.
Nga ng Serrano, target ng makapag-generate 25 million pesos sa panakitang kilikhaning 25th Central Luzon Trade Fair ang marapat king SM Mega Mall Trade Hall mag-umpisa October 25 hanggang October 29. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Talaga namang banwa-banwa, successful niya po yung likha ng Central Luzon Trade Fair ayan and talagang balabalawas tala pong suportan. Then pong kikatamong lokal businesses akayabe po king trade fair ayan. So aliwahan po dapat itamong Kapampangan ng susuporta. Siyempre karing aliwata hapong kabalen sa ibang lugar dyan. Kung gusto nyong matikman yung mga produkto, makabili ng iba't ibang produktong gawa sa Central Luzon, abay, punta na kayo sa likha ng Central Luzon Trade Fair dyan sa may SM Mega Mall sa huling bahagi ng Oktubre. Samantala, king aliwa pang balita, binindisyon dala ring aso ang pong pusa. King Holy Angel University na po yan kasabay na po ning feast day ng Saint Francis of Assisi, impong patron da ring ayop. Binasa kaya po kasi masakit yung basa. No? At HAUP yan, abala ko sa Holy Angel, hayop yan pala. O siyempre Kapampangan ko, ayop. Ayun po yung report. Miyabe-yabe laking chapel piazza na ning Holy Angel University ng estudyante ang pong empleyado, kaya bering karelang seseng aso ang pong pusa para king pamagmasusi, king kapiesta ng St. Francis de Assisi. St. Francis de Assisi kilalandang patron daring ayop uling metuya karing linugod kareti at ayabe na laking ayop karing kem preaching. With the Archdiocese. Itang Catholic Halloween, if you remember, in-start niya rin ta, ang po itang Angelus in different languages, buriming i-propagate itang old tradition na renganak mumulila bayo dalumdum at mga dilang Angelus together with their family. So this is the third balamo initiative of the university para i-revive itang Catholic tradition ita. Agpagang Robitan Tingko, Executive Director na ng House Center for Kapampangan Studies, burida rin na pangatang karing memale na dapat ng luguran ding ayop, uling milalangla naman pa ulin ng Ginoo. Dapat din kaya katamong animals, sa sesen, then livestock, actually, hindi ang pets, livestock. Actually, all animals, whether they're insects or fish or birds, because they are God's creation, kailangan luguran tala naman. Kasi nung atinta talagang love for all of God's creation, ma-reflect itang love tamo to the one who created it, who created all of them. Penny muna ng Father Mark Anthony Torre Carrion ipamabandisyon karing aso at pusa, akesayada naman ding fur parents. Actually, parang na-surprise ako na meron dito kasi like di naman, alam ko parang di pet friendly yung campus, ganun. Tapos, like wala naman po masyadong nagpapa-pet blessing na nakikita. So, pumunta na kami. Parang as part of my faith, parang gusto ko rin na bless siya, gano'n. Yako'y kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Oren po ding mga santing nga balita king kikatamang balen pero bayo tampo taglos king tutukin dakin ng kikatamang programa. O hindi na po yung panayan nyo, basan tala po rin kaya kayong pa-shoutout. Diyan po minunang pa-shoutout, pedalaya pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apuso, Meji, Jacobe, Jose. Dakal pong salamat kaya kayong puso. Ken tutuki, stars naman ding padalayo. Meg heart siya naman po padalay ng atlong heart, Gabs Pinlock. Ay ninay panayan tamo ring padalang message sa makaparakil karelang kakanan. Ulam ngayon ng kaurasan nini. Yung kaya katamong loyal viewer, Adeline Gray Simbulan Nemi. Oh, sorry mag-isa lang ako kayo na akong dili. May bagat pa napon po king peka masanting dili, Sir Jody.
kalagad, kundile. Manganta na pong pritong tilapia. Til me king aslam mi kabaguk ampong pritong balasenas. Ot makanyang kayurgo. Ot kaurasan pogtuan mag-host ko karon nyo sa bendengasan nyo. Pero sige, mag-share kayong mag-share. Basan tada rin kung kaya katamong Facebook Live. Ne? Manalbeya naman po. Jarabel Mejia. King kaurasan na iniyan po ay in tutuking Miss Guagua France Graciel Barrera. Papa-shoutout nga naman po Jed Nakpil. Ne? Sabi na pang Jed Nakpil. Cute ng dog. Bala ko sa ang cute nyo po. Yung dog pala, kaya Tangel Ben ng balita. Salamat po kayong kayong pa magtutok. Sir Bruce Andre Bueno. Aro, pota ko niya abasan ni potang pakilala ko rin kaya katamang bisita pota. Kasi bisita tamong yeni yung kayang shoutout. Mahal ba yan naman pong yeni, ang kahong idol ay Jaja Galang. Ruben Galang, matenakan tamo pong kayabe. Dati gani si LTV pero ngayon talaga magselbiya po kayong balenta mo dya. Samasan mo dya. O ini, pota basan kayong kayang shoutout. Ini, basan ko nyapen. Bruce Andre Bueno. Pa-shoutout po kay Flora Matilla. Hello po Miss Flora. And ngayong araw na ito ngayon pong aldongay ti. Ne? Pag-celebran tayo po, gaganakan tayo po in World Teachers Day. Ne? And dem pong mestrata mo, maragula pong sakripisyo. Hingking bira ing dinakida karelang estudyante. Bakantang din karelang estudyante mag-aral la, mayari la king oras, and maging successful la king karelang biye. Saludo kaya po kareng keganaganang mestra talaturo. Ne? Emo kem Pilipinas, nune kem buong yato. Ako po, pag maragol ko, ingka na akong inda, metong niya pong mestra. And kaya po kami, masanting kaya po pa nga paragol, uling mestra ya po ingka na akong inda, teacher ya, and ingka na ako naman pong tatang, pulis siya. So talagang alakang akarapat. Ma-teacher ka o kaya mapulis ka. Happy World Teachers Day kaya ka tamungan. And kaya pa magbalik na po ng kaya katamong programa. Siyempre, pakilalo ko na po rin kaya katamong bisita. Uling pisaban ni po itang karelang programang Train to Hire Activity. Adadaon da kareng senior high students ampong job seekers. Dupang masanting niya po ining pisabitan tamo. King pamitalamitam tamo kareng gestampota. Kaya ako po mama ko, magbalik ako po yung kaya kayong programang Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. I'm coming home.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nano Patabaluyo po hanggang alay po kini ramdam na ramdam kaya po yung partner ko ay Jenna Lumbang Parunga. Ulim pong makamonitor yung kaya katang programa. Jenna Lu, pa-beauty press ka pa ne. Uling talagang masipag yung at talagang lovely yung kaya katamong host. Ne? And nung ating kaburing pa shoutout, basan tala Jenna Lu, kami gagana ka. And speaking of shoutout, taglustala po rin pedalang shoutout ne. Sabi na pong Bruce Andre Bueno, go Sir Marvin. Nino kayang Sir Marvin nga manwana. Denny Dominguez, happy birthday baby hope ko. I love you so much. I love you too. Coming from baby hope. Sabi na pong Almario Raffles, happy Teacher's Day Sir Marvin ba? Sikat si Marvin. Nino kaya yung Marvin na ini? Ilaway tang artista yun eh. Ijed nakpil Laus Deo Semper. Siyempre, balo tayo po naning Laus Deo Semper. Happening slogan naning Holy Angel University. Ay Sir Donnie Limin, maya pa oras po. Lakwas ka rin kumpare kong Christian Bansil. Mardi Bansil, ampo Eric Limin, salamat po. O ita pala. Kaya pala makatutok yung kaya katamong Peka Malago, Yatsing Malago. Uling papa-shoutout ni pare kong Christopher Toti. Ang popay iya Parunga, Malbela Kanungeni, may nga na kayo pare. Enjoy your viewing. Gawan nyo ng habiting pamanalbeking katamong programa. Last na mo ini, Happy Teacher's Day, Sir Marvin. Minong Marvin na ini. Aban na pong Mark A. Malit. Kaya na pong Marvin. Nino kayo Marvin, pakilala ko ni Puke kayo. King pamakitagon po nga ni Kabalen, muntata na king kakatam pamitalamitam, kareng bisita tamo nga ni Aldo. Kabalen, balo tamo yung direksyon nga ning panahon na iti, papunta na king digital. Dakal nang mibubukla ta oportunidad, king industriya nga iti, inya nung wala kang skills, o wala kang beluan or knowledge, ne? Pota, malakwan o mitawli ka. O simapatin po nga guman, manigobra bang kanita makasahop kaya kayo, kapamilataning karelang susubong, train to hire. Aliwa po itang gagawan dang train na chu-chu. Ita pong train, itang i-seminar da kayo, training ni aliwa po itang train na gagawan da ng gobyerno. Bang pisabihan tayo po ini, kaya betala po nga ni, kaya katamang pagkwentuhan mo muna po, siyempre, ladies first. Imam Faith Natividad, ya po in chairperson na po ng Train to Hire, and siyempre, kanya pong JCI Angeles City Kulyat. Maya Payaldo po kaya kayo, Ma'am Faith. Maya Payaldo po kaya kayo, sir. Okay, medyo mag-nervous siya, Ma'am Faith. Diyan tayong paralan batang yung mag-nervous. Ma'am Faith,
Ganda kang pami katagon ngeni. I-shout out, i-greet mo rin. Ganang-ganang buri mong i-shout out kasi malagad kan Lutogen TV. Kay ba't akit da ka pa? Faith makanyang ka. Linto kargo ken TV. Temo ko man marugo sinout out. Pero yung mo pa karakal po ta mayaring programa ta mo ikapamayari keng kaya kang shout out. Go ahead, Ma'am Faith. Maya pa, ugto po kaya kayo nga. Shout out karang kayabe mi keng JCI Angeles City Kulyat. And of course, kaya kaming magobra kang Digital Workforce Philippines. Matipid dya. Shy type tamo. Matipid dya in mo JCI Angeles City Kolya ting kayang ginrit. Elayang ginrit a friend sa aliwa, ampo panging family. Pero makanyan man ako ng magrit para kaya kayo. Kaya. Ay, i-greet kay Mako. Oy. Nandin sabi mo, sir, mamo ay teacher ya, itatang mo pulis ya, makantala na. Ay, ba naman? Oh. Lawan nyo, pami paragul. Ding ating Miki imang teacher ampong tatanga pulis. Pulis. Diba? Perfect combination. Perfect combination. By Didi's Pizza. Didi's Pizza, sana naman. Baka naman. Ing tutuki ko po pakilala kaya kayo, apin po itang Marvin. Manuan daretang pa-shoutout din. Yapin po is Sir Marvin Viado. Ya po ing Corporate People Development and Corporate Officer na ng Digital Consulting PH. Maya pa oras po kaya kayo, Sir Marvin. Maya po oras ka, Sir Jody. Siyempre, it's a pleasure na may imbitahan kami kang Nano Pata. Kasaya pala kayo na, sir. Aywan naman. Istong at suya pa itang partner ko. Uning siyempre Wow. mag-beauty rest ang yan at sing malago. Sir Marvin, kalupa ng Ma'am Faith. Ating kakayang makasadyang pa-shoutout ngayon ni Sir Marvin. Go ahead, karing greetings mo. Sana lah nga kalingon. Wapid. O ita, sana po wala akong kakalingon, pero buri ko lamang batian din kaya katamong teachers na. Wow. Happy Mama Teachers ng Day. Miss Faith, kaya kang mama din. Yes. Siyempre, kayabi ako kayang Holy Angel University. Happy Teachers Day. Kaya ka-work ko kayong Digital Consulting PH. Ang po, siyempre, ng kayabi mi, ng very generous and supportive ang JCI Kulyat. Full force lang ngayon eh. Wow. Actually po, baloyo, kaya katamong studio, balaan po ating party. Sana pong karakataw Kenny. Maka-enjoy po. Pero ubisan taning kikatam pamitalamitam. Bayo tamo taglos kitang train to hire. Buri ko pa mo nga balo, siyempre, din kikatamong kabalen, interesado la. Nanuyawari ing JCI Angeles City Kulyat. Nanuyang organisasyon ni Ma'am Faith. Thank you, sir. So in JCI, in simple terms, it's a non-profit organization. Kening Philippines, 71 years na po. So aside kang community, very active yan ngeni kang pamag-develop ka ng leadership programs and ang po kang pamag-sahop kang alim ka ng kalulong pero ngeni yung focus na is to develop the youth. Ito yun. Medyo kahit matindi yung obra karela ito, yung mission da, talagang sumahop ka rin mangailangan. Pero, Sir Marvin naman, nano yung Digital Consulting PH, Sir Marvin? Ayan. So, in Digital Consulting PH, Sir Jody, na po karang Manal Beta mo, bala mo talent solutions kami. Okay. In market mi global ya. So, bala mo ko connect mila. Bala, isipan da namo na handshake kami. Ikami retang Manton Talents para karang international market. Ate kaming clients kang Germany, kang Australia, Melbourne, kang New Zealand, even kang Philippines ating kami din. So, kaya niyang pinitch na yun ng JCI Kulyat yung karelang proyekto para aso panlarang kay na kan talagang without any hesitation, sabi mi, yes. Yan. And kasating na yung programa ngayon kay pamparamdam ko. Pero bahay po yan. Malbiya po ditas dison simbulan. Ika na akong ima. Happy Teachers Day. Happy World Teachers Day, ma. And syempre, praying for your good health and your recovery soon. And taglus ko rin nga liwang pa-shoutout kang Sir Marvin langan. Ma'am Faith, kailangan i-chat mo lang naman netang kaya kang ipala ko. Kenneth Laderos, hi Sir Marvin. Nung estudyante la Reni, siguro tilang +1 direct to the card. Sir, Tining- midterms kasi ngayon, kaya siguro midterms la pala. midterms na ngayon. Okay, sige. Kutang ko kaya kayong ngeni, makananuya me buo ining konseptong train to hire. Ninong bisang makibag kaya kayo. Yan, Sige. Ma'am Faith.
Actually, sir, project na ni JCI Angeles City Colyat. Ang programa ini is, ang aim na is makasahop ka rin senior high school students. Marakal kasi nga ning obra, oning, pag mayari lang kaya katamang graduates, minsan, alila aligned ang ayari nila kareng demanding market. Ngayon niya, iisip ko, i-partner imiya ining program ni kareng private company and through enough digital consulting, metong niya kareng co-presenters tamo. Okay. So, bala mo, pakibatan tamong yan ni Ma'am Faith, itang bala mong ausandang job mismatching. Correct. So, job mismatch, tsaka itang address tala rin detang kahit mo. Kumbaga detang youth tamo na alinag yung mag-aral, pero ating naman skills. So, aliway ito itang end of the kainan, line karela. Bisa tamong mamye, kumbaga, hope na this is just the start dapen. Okay. Sir Marvin, kapilan niya dinakining GCI Angeles City Colyat ining project ay niking digital consulting PH. So, in initial meeting, actually, bala mo, it happened 1.5 months ago. So, anyang Okay. ko-conceptualize depa na, syempre, atso kami din ka rin para retang alawang information daw, for example, itang case study na kailangan na ng JCI. Mag-provide kami din information. Kaya they were able to refine tang program, kayang tulong darin ng members sa kayang JCI Colyat. Oo, so yan, palagay ko nga hakit tamang yan kayong TV screen, itang gagawan yung mag-interview kayo. So metong yung paralan ini, itang pamag-interview para abalo yular tang pamangailangan da ng estudyante, Ma'am Faith? Yes, sir. Actually, metong meron public schools kang Angeles City para asigurado mi na aside yung focus group discussion, abalo mi talaga kung nano lang curriculum na alina align kang kailangan ng industry and aso pantala rin. Okay. Sir Marvin, nano laretang akakit yung malyari yung sabihan ko sana itulay kasi po balda ka laring malbi itete yara din laring makaintinding ka paman. Baka na ninyo bibridge ne itang detang estudyante karetang bayong industries ngayon na at tuna king digital, Sir Marvin. Yeah, thank you na, Sir Jody. So, di na tayo pang background. Okay. So, in Pilipinas currently, may grang tamong 51st out of 134 economies. 51st? Yes. Malaut siya, Medyo malaut yan in malapit na Asian country na migtas kayang digital skills gap, in Singapore. So, isipan ta na mo, neighboring country tayo, pero ikatamo kayang Pilipinas sa titamong digital skills gap. So, ita rin yung metong concept na sinight na ng JCI Colyat, kaya may bisa kami din. In terms naman kalatang digital skills na pwede ming ibye, mumuna cancer tang digital marketing. So, nakarakal ngayon yung opportunity kang internet na pwede dang gamitan. Pangadwa kang sales. Business development ng house ngayon, dati yung house the salesman, sales lady. Ngayon yung kumpanya yung house na business development. Dahil ilan na yung backbone na ng business. Tapos pangatlo, virtual assistants. Kasi kang TikTok, kang Facebook, itaning akakadarang anak. So, pwede ita rin yung metong karang curriculum or course ng IBMI karang senior high school students. Tapos mamaya kami din kang social media. Since very don yan and highlight tamo din, Sir Jody, na in technology, mama ko yan. Mag-evolve na. So, para kaya katamang Pilipino, lalo na karang mag-aral tamo na estudyante, para maging at parla, kailangan continuous din tang upskilling daw. Okay. Bayo tamo po mag-commercial, buri kaya po yung big shout-out. Sabi na pong Christian Morales, andanan niya lagi, buri kaya matapang yung pang-shoutout ng Christian Morales. Sir Marvin, pasado na kaya po kanyan midterms. Ana, pakibatan Sir Marvin yan. Ang pangaliwapan detalye kitang train to hire me pa kay Lico Rago. Ang po kaya takarelang job spare king pamagbalik na po ng nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik ka po yung nanupat ha, basan tala pa mo. Thank you katamang shoutout na pong Camille Aguila. Wow, watching Floyd David. Kabat ating laughing emoji. Kayo at may kibat say Floyd David. Camille Aguila, balbal, watching ka naman. Ha ha ha. Kay bat, ito, Bruce Andre, may teachers din na naman. Kale Rafael Garcia, maya pa oras po, Sir Marvin. Kenneth Laideros, hi Sir Marvin. Kenneth Laideros, baka Sir Marvin yan. Loresel Marie, slay so much po, Sir Marvin. Slay, ha? Slay. Camille Aguila, matik uno, Sir Marvin. O ine, o sige. Kutdan mo ni Sir Marvin, kitang sinabi ng Christian Morales, ne? Sir Marvin, pasado no po baka no kanya. May pahintago pa mo, World Teachers Day, Sir Marvin. Ano po yung pakibat sugetang sinabi ng Christian Morales, i-record mo ni Christian? Ano may pasar yan eh? Ay, ali, sir, pasado na kaya po kanyan midterms. Hehe. Ay, baka depende karela, sir. Pero syempre, nung masanting na ba nga output dak yung midterms, ninuwari ako para ibagsak Oo, lang. samasan yung mag-aral na anong kayo talaga. Taglos tayong kaya katamong pamitalamitam kitang trade to hire. Ne? Inibang training ay ni Ma'am Faith Libria. So, in kakatawang pong event, October 13, atin tamong free training. Karetang 5 topics na sabi ng Sir Marvin. So, from 9 a.m. to 12 noon keng City College of Angeles City. Okay. So, nung fresh graduate ka, career shifter ka, stay-at-home mom, bisa kang magobra keng balemo, or bisa kang magobra remotely, pwede kang munta para madinan kang free training. Tapos pangagap panapon, 1 o'clock hanggang 5 o'clock, atin tamong job fair, career talk, panel discussion, and atin tamo ring exciting na raffle. Wow! Yes, tamang-tama. Kaksanting nata, Nita. May kipag-training na ka, kay ba kaya rin mong mag-training, mag-apply ka kayong job fair, sumambot ka pang hapol. Nanong na rin pa-premyo kayong raffle, Ma'am Faith? Aliwa-liwa po, atin tamong free GCash, Uy, free atin GCash. tamong Gadget. smartphone, ampong accessories na agamit da kayang karelang future na obra. Okay. Sir Marvin, nano i-expect da karetan training? Siyempre po tamigabot, ay po ta English siya, ay po ta makanyan niya. And siyempre, makuya dyan ni 9 to 12, ne? Why waste the opportunity ngayon ni Sir Marvin? Yeah. So, kayang pamagawa may katang course outline niya together with JCI Kulyan. May make sure be na extensive itang course, Sir Jody. So,
despite na short term mo itang course, dapat atin lang akwa, atin lang take away. And syempre, ang facilitator na pinili mo, dapat lively la, katulad mo. Syempre, eta naman buritang medyo boring na tuturo. And ang buri mi talaga, Kenny, is may empower la. Kumbaga, atin aliwang career kaya kayo na pwede yung kayan. And at saka kami, Kenny, para sa panda kayo. Kaya ba na ng JCI ko. Okay. Ngayon, dinanda kayong pang Miss Universe question. Oh. Siyempre, kang Ma'am Faith sa ini, Miss Universe, ini mag Mr. Universe. O ini, sabi ng John Michael Fuertes, kutang ko po, ing train to hire is for Angeles Senior High School Lamu ho ba? Or pwede la naman retang outside Angeles City ang po pang college students abisang mag-training for that certain initiative? Ita pong day 1 tamo, open niya po for public. Okay. So, gang outside Angeles City ka, taga San Fernando, Mexico or what, pwede kayo pumunta. Pwede kayong mag-register po, kahit itang QR code tamo, tsaka itang email and contact number para makapag-pre-register kayo po. Okay, so public ya itang Free October 13, free ya itang 9 to 12. Anybody, senior high school, college students, o Even halimbawa, undergraduate po pwede. undergraduate, Yes. halimbawang Matuane, Bisayang mag-training, open niya kanina eh. Yes, pwede ya po. Actually, alika mo naman munta ka rin para kung mang-obre. Minsan, bisa kang mag-explore nung nakabisang, let's say, office work. Bisa kang maging graphic artist. So, di nanda kayong basic training ka rin, karang partners tamo para magka-overview ka nung inibatang buri mong path na i-discover. Okay. And kaya rin, Anita, itang job fair you, nano naman ing requisitos ka rin. Necessarily, datang muntakin job fair, dapat mag-training la pa. O oli, open niya naman ni karem Manton Obra yung job fair you. Open niya naman po ini kayang kahit kaninong Manton Obra. Pero ding exhibitors or partner companies tamo po, ding Panton nanda talaga, gang ala kang experience gang career shifter ka or fresh grad kasi willing lang mag-train. Normally, kayang customer service, digital marketing, admin, accounting, makanyan. At yung tamong opportunity. Kumbaga, alila mo limited na, ali ko kasi graduate, so mag-obra na ako kareyang fast food, or Okay. makipag-obra na ako mo kayang makanini, makipagtinda ako. This time, atin kang choice, and so panda ka every step of the way. Bala mo, kailangan lilimitahan. Itang kaya kayong kapagnasan, abisang mag-obra itang isip, ay, ang gana ako mong Jollibee, McDonald's, ay, baka naman, Jollibee o McDonald's, or bisa kayong mag-BPO, nung bisa kayong mantun aliwapang avenues, aliwang obra, or interesado kayo kareni, aba, makiyagom na kayo kitang train to hire ng JCI, Angeles City Kulyat, ang poding Digital Consulting PH. And are there other dates at bang aliwang Aldopa regarding kening project yung ngayon? Yes. So actually, kaya po October 14 naman, memili kaming 20 students kayang top 5 high school kayang Angeles. So expected tamo ting 100 to 120 students na i-train ta naman deniretang senior high. Okay. So at least kayang naman pong October 14, kayang Centro Fide International School, kayang Town and Country, Angeles City. Yung masanting kaya ni sir, kaya rin ang mag-training from 9 a.m. to 5 p.m. Libriya pamangan, di nang talang certificate. Higit sa lahat, mamili tamong 5 to 7 na pwedeng madinang scholarship and educational assistance. Potang mag-college la next year. Ayan Unang po. may pili no rin pero karetang kayabe, karetang chosen top 5 students karemiyaliwang eskwela Angeles City, kaswelo yo sa mas nanyo. Karetang kunino manika yung mapili karetang 5 to 7, ay aliwayang opportunity kaya kayo ni dinanda kayong scholarship and educational assistance potang mag-college na kayo ay samantalaan na nini. And again, Sir Marvin, i-entice sila rin kaya katamong talapanalbe. I-encourage sila na makiyabe kening train to hire ang po kening jobs fair tamo kening October 13. Go ahead, Sir Mark. Ayan. So, hikayatan tala purang egan-egan ng Kapampangan. Nung no ka rin kayo man, Mapa Mexico man yan, Guagua, Santa Rita, or Angeles City,
Ang date po, October 13, 2023, Friday po ito from 9 a.m. to 5 p.m. Mamaya kami pong free training kaya kayo. Ayan, data pong social media marketing, business development, graphics and video editing, virtual assistance, customer service. After na po ng training, atin tama pong job fair, career talk, panel discussion, and of course, yung pinaka-exciting part, raffle. Ulitan mi po, free po ini. Free alaya pong bayad. Imburimi mo pumunta kayo ka rin, makyabe kayo po kang training mi. And hopefully, manakit kayo pong obra kang job fair pang panapon. Actually po, hanggang no karin koman kay nyato, no atsuka United States at ILB programa tamo at interesado ka. Estuko, Mampit, orat suyak yung Boracay, mag-swimming ya ka na, ILB na katamo. Bisayang muntaketang pwede la, alam bayad. Ma'am Faith. Pwede po. So, siguro po, sabihin tala rin kaya ang contact details. Yes, go para ahead, sa please. tala. Sige po. So, nung visa kayo pumunta, pwede kayo mag-pre-register. Please email us at bjcbatchinfinity@gmail.com and then faith@digitalconsult.ph or pwede yung ko pong ausan 0968-860-2011. Okay, baka kaya biyakit ang graphics tamo nandin, malyaring Itang QR na po. Bayo, baka kanta ka rin kaya katam talapanalbe, ilatang makanayan. Ayan. Siya, atyo yata ken, Ito ang kalala. atyo ken pekalalam, lokoye pa itang lower third. Or pwede kayo pumunta Facebook, type ya po itang Train to Hire or keta pong Facebook ng JCI Angeles City, Colyat. Ayan, so kontakan nyo po ka rin, Eko po Marine. Actually, nung akatsu, atsunaki ka talaga. Atsunaki ka talaga, libre, ika nang munta, pilan mong oras ini. So, ika na mong pipigil ken sarili mo talaga. Tikdo na hakin, nakamatamad makiyagom na ka. Kening Train to Hire ang pong job fair ning JCI Angeles City, Colyat, ang po ning Digital Consulting PH. Dakala salamat, Ma'am Faith. Dakala salamat, Sir Marvin. Nakasalamat po, sir. Sana akarangot na ko ang pasbayo karing miyaliwayo pang projects in the future. Magbalik hapon kaya kayong programang nanupata. Eko po, mama ko uling, magkantata pa. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss
Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga. Kabilis na po ng oras sa tuta na po kintauling daki ng kiyakatang programang Nano Pata. Igritala pa mo pong Happy Teacher's Day kang Ma'am Melanie Asuncion Yabut, Ma'am Michelle Asuncion na Kiambao, Sir Mark Francis Asuncion, Ma'am Catherine Asuncion, Sir Julius Asuncion Basilio, and Ken Talaturula po, teacher sa po King San Vicente Elementary School, Kempong Santo Tomas District. So pasibay po ka rin pong keganaganang teachers sa Laturo, Ketipuyatu, Happy World Teachers Day kaya kayuan, and karen pong kabalan ko, diyan tala pong masabal ang pong pakamal din kaya katamong teachers, huling maragula po parte rin ning Bietamo. Paninay nyo na po siguro yung kaya katamong question of the week, karen komento, basan tano po. Describe me ang asawa mo, King Kapampangan. Yan. Nanong kayang komento da rin kaya katamong viewer. Sabi ng Ann Luis de Leon, ing iyo boku masanting niya masipag at matapang pero sobrang lugod kayang kapatad. Oh, so sweet naman, Ma'am Luis. Izen makaspak, ing asawa ko masanting niya, sobraya ganaka malagod yang asawa at pengari at masipag ya. Sana all, sana kigana-gana, ne? I-Obert Marinay Mataras. Kay bat minention ni Claudette Martin Dimal Alarcon. Mataras siya kano'y Ma'am Claudette, tanang Sir Obert. Ingka na ako pong asawa, nung i-describe kaya, malago, sexy, biyasa, matenakan, gana-gana, at suna po kaya. She's a very independent, a super woman. Sana pagluto na akong manyaman na ulam po at takarempenyabi ko. Kaya malagod diyang asawa, malagod diyang inda, malagod diyang kaluguran mo naman. I love you, Patricia Mamangon Mercado. Oita, magkantata pa, bisa kayo, tara po sabayan tayong kantang ini. Lukurang gingang mangis nawa
papo, penamdaman ni ing lugod at tunete ko asali kang makanano ko bakarakal pera nung alaya ka ko wala mo rin kwenta yang ega na gana yung buri kong kaya beto mo ala na kong anyaran pakinggin mo king kakong dalundum yang maging sulong kaluguran kepo ing kekong anak ikdo kong matibet ko palasak mga kukukuha gawa kong paralan gampang sobrang sakit ing kakong dalan King mamyesikan kaku hindi nga pangako eke pulakuan hanggang lumbog yung yato eke paburing aldoldo yung paglolon gawan tuwing gana para kaya Ikayo kabalen, kailangan magkanta kayong aldo-aldo, kingke katamong amanong siswan. Bayo tao mayari, gambulan tayo pa mo po yung kikatamong amanong siswan. Dagdagan tala ring amano, kaya kayong gagamitan, yung kikatamong pong Kapampangan word of the day. Denas! Epo Dennis. Denas. In English, sparrow. In Tagalog, maya. Yan pala yung Denas pala, maya pala ne. So, baloy niya pong initang ayo, patutok-tok, kaya kayong awang sungabak, o kaya kayong lugal, Denas sa punong makanya po itsura. Denas! Mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam tamang yaning aldo na po ng webis, ano patabahin nyo kayong pasibayo bukas. Ako po Jody Dizon Mercado. Bukas po kayabi ni Yatsing Malagod, Jeranumbang Parungaw, kaya kayong talaso yung ating pusong, makabalen. Liganding mga lakong parong, may malen nilang pagmarago. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming.